Assalamu alaikum. Nastavljamo sa čitanjem knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi veselem, autor Hazreti Mirza Bašuruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih II radijallahu anhu. Inša Allah, u ovom dijelu pokrićemo nekoliko važnih događaja iz poslanikovog sallallahu alaihi veselem života, počevši sa poslanikovim brakom sa Hatidžom radijallahu anha. Kad je poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu bilo oko 25 godina, dobar glas o njemu se je proširio, o njegovoj dobroti i saosjećanju prema drugima cijelim gradom. Ljudi su upirali zadovoljno prstom u njega i govorili da je to čovjek kome se može vjerovati. Ovaj glas o njemu došao je do ušiju bogate udovice koja se obratila poslanikovom amidži Ebu Talibu radijallahu anhu. Tražila je da dozvoli svom bratiću da predvodi njen trgovački karavan u Siriju. Ebu Talib radijallahu anhu je ovo spomenuo poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu i on se je složio. Ekspedicija je postigla veliki uspjeh i donijela neočekivanu zaradu. Bogata udovica Hatidža radijallahu anha bila je uvjerena da uspjeh karavana nije bio samo zbog stanja tržišta u Siriji, nego također i zbog poštenja i sposobnosti vođe karavana. Ona je ispitivala svog roba Majsaru o ovome predmetu i Majsara je podržao njeno mišljenje i rekao joj da je iskrenost i saosjećanje s kojim je ovaj mladi vođa karavana vodio njene poslove ne može pokazati mnogo osoba. Hatidža radijallahu anha je bila impresionirana ovom izjavom. Ona je imala 40 godina i već je 2 puta bila udovica. Poslala je svoju prijateljicu poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu da vidi da li bi bio voljan da je oženi. Ova žena je otišla poslaniku i pitala ga zašto se nije oženio. Na to je on odgovorio da nije bio dovoljno bogat za to. Žena je pitala da ako ona nađe bogatu i uglednu ženu koju bi mogao oženiti, da li bi se oženio. Poslanik je pitao ko može biti ta žena i gošća je rekla da je to bila Hatidža radijallahu anha. On je se izvinuo govoreći da je Hatidža previše visokog položaja za njega. Gošća je preuzela na sebe obavezu da će izaći na kraj sa svim teškoćama. Poslanik je rekao da u tom slučaju nema ništa reći nego da se složi. Hatidža radijallahu anha je onda poslala poruku poslanikovom amidži. Brak između poslanika sallallahu alejhi ve sellema i Hatidže radijallahu anha je bio sklopljen i proslavljen. Siromašan čovjek, siroče u djetinjstvu, prvi put je zavirio u blagostanje. Postao je bogat, no na način koji je iskoristio svoje bogatstvo je primjer za cijelo čovječanstvo. Poslije udaje Hatidža radijallahu anha je osjećala kako je ona bogata, a on siromašan i da ova nejednakost između njih neće pridonijeti sreći. Tako je predložila da svoj imetak i robove prenese na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što se je uvjerio da Hatidža misli ozbiljno, proglasio je da će osloboditi Hatidžine robove čim budu njegovo vlasništvo. I tako je i učinio. Osim toga, najveći dio imanja koje je primio od Hatidže radijallahu anha raspodijelio je među siromašnima. Među robovima koje je tako oslobodio bio je jedan po imenu Zeid. Izgledalo je da je on inteligentniji i oprezniji od drugih. On je pripadao uglednoj porodici.
bio je otet kao dijete i prodavan s jednog mjesta na drugo dok nije stigao u Meku. Mladi Zeid, nanovo oslobođen, odjednom je shvatio da je ropstvo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bolje od slobode. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobodio robove, Zeid je odbio da bude slobodan i tražio dozvolu da nastavi živjeti sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Tako je i uradio. I kako je vrijeme prolazilo, njegova ljubav prema poslaniku je rasla. No za to vrijeme su Zeidov otac i amidža bili na njegovom tragu i na kraju su čuli da je u Meki. Tamo su ga našli u kući poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad su došli poslaniku, tražili su da Zeid bude oslobođen i ponudili da plate otkup koliko god poslanik bude tražio. On je rekao da je Zeid slobodan i da može ići s njima ako želi. Također je pozvao Zeida i pokazao mu njegovog oca i amidžu. Nakon što su se sreli i obrisali suze, Zeidov otac mu je rekao da ga je njegov gazda oslobodio i da bi, pošto je njegova majka jako ožalošćena rastankom s njim, bilo bolje da se vrati kući. On je odgovorio: Oče, ko ne voli svoje roditelje? Moje srce je puno ljubavi prema tebi i majci. Ali ja volim ovog čovjeka Muhameda sallallahu alejhi ve sellem toliko da ne mogu pomisliti da živim nigdje drugo osim s njim. Ja sam vas sreo i drago mi je, ali ja ne mogu podnijeti odvajanje od Muhameda. Zeidov otac i amidža su učinili sve što su mogli da nagovore Zeida da se vrati kući s njima, ali se Zeid nije složio. Na ovo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Zeid je već bio slobodan čovjek, ali od danas će biti moj sin. Vidjevši ovu ljubav između Zeida radijallahu anhu i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Zeidov otac i amidža vratili su se natrag, a Zeid radijallahu anhu je zauvijek ostao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Slijedi priča poslanik sallallahu alejhi ve sellem prima svoju prvu objavu. Kad je poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu bilo preko 30 godina, ljubav prema Bogu i prema obožavanju Boga počeli su ga sve više obuzimati. Osjećajući odbojnost prema smutnjama, zlodjelima i mnogim porocima ljudi i Mekke, on je za svoju meditaciju odabrao mjesto 2 ili 3 milje od svoje kuće. To je bilo na vrhu brda, jedna vrsta pećine oblikovane od kamena. Njegova žena Hatidža radijallahu anha pripremila bi dovoljno hrane za nekoliko dana i s ovim bi odlazio u pećinu Hira. U pećini je dan i noć obožavao Boga. Kad mu je bilo 40 godina, imao je viziju. To je bilo upravo u ovoj pećini. Vidio je kako mu neko naređuje da čita. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u odgovoru rekao da ne zna šta i kako čitati. Melek je insistirao i na kraju je primorao poslanika da uči sljedeći ajet. Čitaj u ime gospodara svoga koji je stvorio. On je stvorio čovjeka od ljepljivog ugruška. Čitaj, gospodar tvoj je najplemenitiji, koji je poučio perom. Poučio je čovjeka onome što on nije znao. Sura 96, ajet 2 do 6. Ovi ajeti, prvi koji su bili objavljeni poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu, postali su dio Kur'ana.
kao i ostali ajeti koji su objavljeni kasnije. Oni imaju ogromno značenje. Oni naređuju poslaniku da ustane i bude spreman da proglasi u ime jednog Boga, jednog stvaraoca, ovog poslanika i svih drugih, koji je stvorio čovjeka, u njegovu prirodu zasijao sjeme svoje vlastite ljubavi i ljubavi prema drugim ljudima. Poslaniku je bilo naređeno da proglasi poruku ovog Boga i od Boga mu je obećana pomoć i zaštita u proglašavanju ove poruke. Ovaj ajet je predskazao vrijeme kad će svijet biti poučen svim vrstama znanja i bit će poučen stvarima o kojima nikad prije nije čuo. Ovi ajeti čine sažetak Kur'ana. Čemu god je poslanik sallallahu alejhi ve sellem trebao biti poučen u kasnijim objavama, sadržano je u začetku u ovim ajetima. U njima je bio položen temelj velikog i dosada nepoznatog napretka u duhovnom napredovanju čovjeka. Značenje i objašnjenje ovih ajeta naći ćete na njihovim mjestima, u ovim komentarima. Mi ih spominjemo zato što njihova objava predstavlja veličanstven događaj u životu poslanika sallallahu alejhi ve sellema. Kad je poslanik primio ovu objavu, bio je pun straha od odgovornosti koju je Bog odlučio staviti na njegova ramena. Bilo koja druga osoba na njegovom mjestu bila bi ispunjena ponosom. Osjećao bi da je postao velik. Ali poslanik je bio drugačiji. On je mogao postići velike stvari, ali nije mogao biti ponosan u svom dostignuću. Poslije ovog veličanstvenog iskustva došao je kući jako potrešen. Na Hatidžino ispitivanje on je prenio cijeli doživljaj i svoj strah ukratko izrazio riječima: slab čovjek kakav sam ja, kako može nositi odgovornost koju Bog namjerava staviti na moja ramena? Hatidža radijallahu anha je bez oklijevanja odgovorila: Boga mi, on ti nije poslao ovu riječ da bi propao i da budeš neuspješan, da bi te onda napustio. Kako Bog može učiniti takvu stvar, a ti si ljubazan i obziran prema svojim bližnjima, pomažeš siromašnim i nosiš njihov teret. Ti vraćaš vrline koje su nestale iz naše zemlje. Ti prema gostima postupaš s poštovanjem i pomažeš one koji su u nevolji. Možeš li ti od Boga biti podvrgnut ikakvoj kušnji? Buhari. Nakon što je ovo rekla, Hatidža radijallahu anha je odvela poslanika sallallahu alejhi ve sellema svom rođaku Varaki bin Naufalu, koji je bio kršćanin. Kad je čuo ovo iznošenje, Varaka je rekao: siguran sam, melek koji se spustio na Musa, spustio se i na tebi. Buhari. Sljedeći naslov je u vezi prvih pristalica Islama. Varaka je očito mislio na predskazanje u Deuteronomiji 18:18. Kad su ove vijesti stigle do Zejda radijallahu anhu, poslanikovog oslobođenog roba, sada oko 13 godina starog, on i njegov amidžić Ali radijallahu anhu, koji je imao oko 11 godina, proglasili su da vjeruju u njega. Ebu Bekr, prijatelj iz djetinjstva, bio je izvan grada. Kad se vratio, slušao je o ovom novom doživljaju koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao. Rečeno mu je da je njegov prijatelj poludio i da je počeo govoriti
da su mu meleki donijeli poruku od Boga. Ebu Bekr radijallahu anhu je u potpunosti vjerovao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On ni u jednom trenutku nije sumnjao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sigurno u pravu. On ga je poznavao, znao je da je iz zdravog razuma i da je iskren. Pokucao je na poslanikova vrata i kad je bio primljen u njegovo društvo, pitao ga je šta se je dogodilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bojeći se da Ebu Bekr ne bi pogrešno razumio, počeo je dugo objašnjavati. Ebu Bekr radijallahu anhu ga je zaustavio i uporno govorio da sve što on želi znati je da li se melek od Boga spustio na njega i dao mu poruku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio da ponovo objasni, ali Ebu Bekr radijallahu anhu rekao da ne želi slušati nikakvo objašnjenje. On je samo želio odgovor na pitanje da li je imao poruku od Boga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio da i Ebu Bekr je odmah potvrdio da vjeruje. Nakon što je proglasio svoju vjeru, rekao je da bi argument umanjio vrijednost njegove vjere. On je poslanika sallallahu alejhi ve sellema poznavao dugo i bio prisan s njim. Nije mogao sumnjati u njega i nije želio nikakav argument da bi bio uvjeren u njegovu iskrenost. Ova mala grupa vjernih bili su prvi vjernici Islama. Žena zrelih godina, dječak od 11 godina, oslobođeni rob koji je živio među strancima, mladi prijatelj i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je bila mala skupina koja nije imala nikakve potpore i koja je šutke odlučila da širi Božje svjetlo svuda u svijetu. Kad su ljudi i njihove vođe čuli o ovome, smijali su se i proglasili su ih ludim. Nije bilo nikakvog razloga za strah ili za brigu, no kako je vrijeme prolazilo, istina je počela postajati jasna. I kao što je poslanik Isaija prije dugo godina rekao, pravilo za pravilom, pravilo za pravilom, linija za linijom, ovdje malo i tamo malo, počela su se spuštati na poslanika. Zadnji naslov u ovom dijelu je proganjanje vjernika. Bog je počeo govoriti s Muhammedom sallallahu alejhi ve sellemom drugim jezikom. Omladina u zemlji postala je radoznala. Oni koji su tragali za istinom postali su uzbuđeni. Iz omalovažavanja i ruganja počelo je rasti odobravanje i divljenje. Robovi, mladići i bespomoćne žene počeli su se okupljati oko poslanika sallallahu alejhi ve sellema. U njegovoj poruci i njegovom učenju bila je nada za ponižene, očajne i mlade. Žene su mislile da je došlo vrijeme za vraćanje njihovih prava. Robovi su mislili da je došao dan njihove slobode, a mladi ljudi su mislili da će za njih biti otvoreni putevi napretka. Kad je ruganje počelo da prelazi u odobravanje, a ravnodušnost u privrženost, poglavice Mekke i službenici počeli su se bojati. Oni su se okupili i savjetovali se. Odlučili su da ruganje nije metod kojim se može izići na kraj s ovim prijetnjom. Mora se promijeniti ozbiljniji lijek. Novi utjecaj se mora suzbiti silom. Odlučeno je da se mora uvesti proganjanje i neke forme bojkota. Uskoro su poduzeti
praktični koraci i Meka je bila podignuta protiv Islama u ozbiljan sukob. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegova mala skupina nisu više smatrani ludim, nego rasturećim utjecajem koji će se, ako se dozvoli da neometano raste, pokazati kao opasnost vjeri, ugledu, običajima i tradicijama Mekke. Islam je prijetio da razruši staru strukturu mekanskog društva i da ga ponovo izgradi, stvori novo nebo i novu zemlju, čiji dolazak mora značiti nestajanje starog neba Arabije i njenog starog srca. Mekanci se više nisu mogli smijati Islamu. Sada je to za njih bilo pitanje života i smrti. Islam je bio prijetnja i Meka je prihvatila prijetnju, kao što su neprijatelji poslanika sallallahu alejhi ve sellema uvijek prihvatili prijetnju svojih poslanika. Oni su odlučili da dokaz ne ospore dokazom, nego da izvuku sablju i silom sruše ovo opasno učenje. Nisu odlučili da svojim primjerom stanu naspram dobrog primjera poslanika sallallahu alejhi ve sellema i njegovih sledbenika, da uljudno odgovore na lijepe riječi, nego da zlostavljaju nevine ljude i da vrijeđaju one koji govore uljudno. Još jednom je ponovo u svijetu započeo sukob između vjerovanja i nevjerovanja. Sile šejtana proglasile su rat melecima. Vjernici još uvijek šaka njih nisu imali moći da se odupru snažnom napadu i nasilju nevjernika. Počeo je najokrutniji pohod. Žene su bestidno bile masakrirane, muškarce su klali. Robovi koji su proglasili da vjeruju u poslanika vučeni su preko vrelog pijeska i kamenja. Njihova koža je bila otvrdnula kao koža životinja. Poslije dugo vremena, kad je Islam utemeljen nadaleko i naširoko, jednom od ovih ranih vjernika po imenu Habab bin al-Arat razotkrili su tijelo. Njegovi prijatelji su vidjeli kako mu je koža otvrdnula kao kod životinja i pitali su ga zašto je to tako. Habab se nasmijao i rekao da to nije ništa, samo sjećanje na one rane dane kad su robovi koji su prešli na Islam bili vučeni ulicama Mekke preko oštrog i vrelog pijeska i kamenja. Robovi koji su vjerovali bili su raznih nacija. Bilal radijallahu anhu je bio crnac, Suhejb je bio Grk. Oni su pripadali različitim vjerama. Džabar i Suhejb su bili kršćani, Bilal i Amar idolopoklonici. Bilal je bio natjeran da leži na vrelom pijesku, natovaren kamenjem, a dječaci su onda natjerani da plešu na njegovim grudima. Njegov gazda Umeja bin Hauf tako ga je mučio i onda od njega tražio da se odrekne Allaha i poslanika i pjeva hvale mekanskih bogova Lata i Uza.
Bilal radijallahu anhu je samo rekao ehadun ehad, Bog je jedan, Bog je jedan. Ozlijeđen, Umeja je Bilala predao uličnim dječacima, tražeći od njih da oko njegovog vrata stave konopac i vuku ga kroz grad, preko oštrog kamenja. Bilalovo tijelo je krivarilo, ali je on nastavio govoriti ehadun ehad. Kasnije, kad su se muslimani nastanili u Medini i bili u stanju živjeti i klanjati u relativnom miru, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odredio Bilala radijallahu anhu za muezina, onog koji je klanjače pozivao na namaz. Budući da je bio Afrikanac, Bilal nije mogao izgovoriti glas š na arapskom, ešhedu, ja svjedočim. Medilije su se smijali njegovom pogrešnom izgovoru, ali ih je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prekorio i rekao im je kako je Bilal bio drag Bogu zbog čvrste vjere koju je pokazao pod mučenjem Mekanlija. Ebu Bekr radijallahu anhu je platio otkup za Bilala radijallahu anhu i mnoge druge robove i osigurao njihovo oslobođenje. Među njima je bio Suhejb, uspješan trgovac, kojeg su Kurejšije nastavile tući čak i poslije njegovog oslobađanja. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem napustio Meku i smjestio se u Medinu, Suhejb radijallahu anhu je želio da ide s njim, ali su ga Mekanlije zaustavili. Rekli su da on ne može iz Mekke odnijeti bogatstvo koje je zaradio u Meki. Suhejb je ponudio predaju svog imetka i zarade i pitao hoće li mu onda dozvoliti da ide. Mekanlije su prihvatile ponudu. Suhejb je stigao u Medinu praznih ruku i vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji ga je čuo. Čestitao mu i rekao: ovo je bila najbolja trgovina tvog života. Većina ovih robova vjernika ostali su čvrsti u ispoljavanju i ispovjedanju vjere, ali neki su bili slabi. Jedanput je časni poslanik zatekao Amara kako je ječi od bola i suši suze. Kad mu je poslanik prišao, Amar radijallahu anhu je rekao da su ga tukli i prisilili na javno opozivanje vjeri. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pitao: ali jesi li ti vjerovao u srcu? Amar radijallahu anhu je rekao da jeste i poslanik je rekao da će Bog oprostiti njegove slabosti. Amarovog oca Jasira i njegovu majku Samiju također su mučili nevjernici. Jednom takvom prilikom dogodilo se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tuda prolazio. Pun emocija rekao je: porodico Jasira, strpite se, jer je Bog za vas pripremio džennet. Poslaničke riječi su se uskoro ispunile. Jasir je podlegao mučenjima, a malo kasnije je Ebu Džehal kopljem ubio njegovu ženu Samiju. Zinira robinja izgubila je oko zbog okrutnosti postupanja nevjernika. Ebu Fakaj, rob Safvana bin Umeja, ostavljen je da leži na vrelom pijesku dok je na njegove grudi stavljeno teško i vrelo kamenje i od bola mu je ispao jezik.
Drugi robovi su bili zlostavljani na slične načine. Ove okrutnosti bile su neizdržljive, no rani vjernici su ih podnijeli zato što su njihova srca bila čvrsta u uvjerenjima koje su svakodnevno primali od Boga. Kur'an se spustio poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu, ali se uvjerljivi Božji glas spustio na sve vjernike. Da nije bilo tako, vjernici ne bi mogli odoljeti okrutnostima koje su bili podvrgnuti. Napušteni od zemljaka, prijatelja i rodbine, oni sa sobom nisu imali nikoga osim Boga i nije ih bilo briga imaju li ikoga drugog. Zbog njega su sve okrutnosti izgledale ništa. Uvrede su zvučale kao molitve, a kamenje je izgledalo mehko. Prema slobodnim stanovnicima koji su vjerovali nije postupano ništa manje okrutno. Njihove starješine i poglavice su ih mučili na razne načine. Osman je bio uspješan čovjek 40. godina, pa ipak kad su Kurejši odlučili na opće proganjanje muslimana, njegov amidža Hakam ga je zavezao i istukao. Zubeira bin al-Awamu, hrabrog mladog momka koji je kasnije postao veliki muslimanski general, njegov amidža je umotao u ćilim, zapalio dim ispod njega i mučio ga gušenjem. No on nije porekao, on je našao istinu i nije htio napustiti. Abu Zar iz plemena Gafar čuo je o poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu i otišao u Meku da to ispita. Mekanlije su ga odvraćali govoreći da oni dobro poznaju Muhameda i da je njegov pokret bio samo sebična zamisao. To nije ostavilo utisak na Ebu Zara i on je otišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Čuo poruku Islama upravo od njega i prihvatio je. Ebu Zar je pitao da li može čuvati u tajnosti svoju vjeru od svog plemena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da može nekoliko dana, no kad je prolazio ulicama Mekke, čuo je kako grupa mekanskih poglavica vrijeđaju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i napadaju ga na prost način. On više nije mogao čuvati u tajnosti svoju vjeru i odjedanput je proglasio: ja svjedočim da nema Boga osim Allaha i da niko nije nalik Allahu i da je Muhammed njegov rob i poslanik. Ovaj poklik podignut na skupu nevjernika njima je izgledao drzak. Ustali su u srdžbi i tukli su ga dok nije pao onesvješćen. Poslanikov amidža Abbas još nije bio primio islam. Prolazio je pored i počeo je prigovarati u ime žrtve: vaši karavani s hranom prolaze kroz Abu Zarovo pleme, rekao je, i njegovi ljudi ljuti zbog vaših postupaka mogu vas izgladnjivati do smrti. Sljedećeg dana je Abu Zar ostao kod kuće, no dan kasnije je ponovo otišao da vidi isti skup i zatekao ih je kako vrijeđaju poslanika sallallahu alejhi ve sellema kao prije. Otišao je u Kabu i vidio da ljudi tamo rade isto. Nije se mogao uzdržati, ustao je i naglas proglasio svoju vjeru. Ponovo su prema njemu grubo postupali. Ista stvar se dogodila i treći put i Abu Zar je otišao natrag svom plemenu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sam nije bio pošteđen okrutnog postupanja koje su podnosili vjernici. Jednom prilikom bio je na namazu.
Grupa nevjernika su stavili mantil oko njegovog vrata i vukli ga. Izgledalo je da će mu oči ispasti. Dogodilo se da je Ebu Bekr radijallahu anhu došao da ga spasi i rekao: vi hoćete da ubijete čovjeka zato što kaže Bog je moj gospodar. Drugom prilikom pao je na seđdu u namazu, a oni su na njegova leđa stavili drob kamile. On nije mogao ustati dok ova težina nije bila uklonjena. Zatim je drugom prilikom prolazio ulicom, a grupa uličnih dječaka su ga slijedili. Nastavili su da ga udaraju po vratu i govore ljudima kako on sebe naziva poslanikom. Takva je bila mržnja i neprijateljstvo protiv njega i takva je bila njegova bespomoćnost. Poslanikova kuća je bila kamenovana iz obližnjih kuća. Bacali su mu u kuhinju smeće i ostatke zaklanih životinja. U mnogim prilikama na njega su bacali prašinu dok je klanjao, tako da se morao povući na sigurno mjesto radi skupine namaza. Okrutnost počinjene protiv slabe i nevine skupine njegovog iskrenog, dobronamjernog, ali bespomoćnog vođe, međutim nisu bile uzalud. Pošteni ljudi su vidjeli sve ovo i bili su privučeni islamu. Jedanput se poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmarao na Safi, brdu blizu Kabe. Mekanski poglavica Ebu Džehel, poslanikov ljuti neprijatelj, prošao je pored i počeo na njega prosipati podle uvrede. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ništa rekao i otišao je kući. Robinja iz njegovog kućanstva bila je svjedok ove ponižavajuće scene. Hamza, poslanikov amidža, hrabar čovjek, koga su se bojali svi sugrađani, vratio se kući iz lova u džungli i ponosno ušao u kuću sa lukom obješenim o rame. Robinja nije zaboravila jutarnju scenu. Zgražala se što vidi Hamzu kako tako ide kući. Dodirivala ga je govoreći kako je on o sebi mislio da je hrabar i ide unakolo naoružan, ali da ne zna šta je tog jutra Ebu Džehel uradio njegovom nevinom bratiću. Hamza radijallahu anhu je čuo za jutarnji događaj. Iako nije bio vjernik, imao je plemenit karakter. Možda ga se dojmila poslanikova poruka, ali ne u tolikoj mjeri da se otvoreno pridruži. Kad je čuo za ovaj divlji napad Ebu Džehela, nije se mogao uzdržati. Njegovo oklijevanje o novoj poruci je nestalo. Počeo je osjećati da je do sada bio i suviše nemaran za to. Otišao je pravo do Kabe, gdje su poglavice Meke uobičavali da se sastaju i vijećaju. Uzeo je svoju strijelu i snažno udario Ebu Džehela. Od danas ja prihvatam Muhammedovu vjeru, rekao je. Jutro si ga vrijeđao, jer on neće ništa reći. Ako si hrabar, istupi i pobij se sa mnom. Ebu Džehel je bio zaprepašten. Njegovi prijatelji su ustali da mu pomognu, ali bojeći se Hamze i njegovog plemena, Ebu Džehel ih je zaustavio, misleći kako bi otvorena bitka koštala previše. Rekao je da je zaslužio krivnju za jutrošnji događaj. To bi bilo sve za danas. Inšallah, nadam se da vam je bilo fino da se vratite u davnu historiju Islama. U sljedećem dijelu nastavit ćemo sa poruka Islama
selidba u Abesiniju, Omer prima islam i bojkot muslimana. Do sljedećeg puta, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.